APRFC ejo yasohoye official statement ku mbuga nkoranyambaga zabo bagira bati mu izina ry'ubuyobozi bwa APRFC ndashaka kumenyesha abakunzi bacu bagaciro inkuru ebyiri z'ingenzi zerekeye ikipe yacu. Icyambere, mu isuzuma rya vuba ry'ubuvuzi umukinnyi wacu Ishimwe Pierre yasanzwemo imvune ikeneye kuvurwa no gukurikiranwa bihagije. Dukurikije inama z'abaganga azamara hafi amezi abiri atari mu kibuga kugira ngo abashe gukira neza. Iki cyemezo cyafashwe hashyizwe imbere ubuzima bwe bw'igihe kirekire n'umwuga we nk'umukinnyi w'umwuga. Itsinda ry'abaganga b'ikipe rikomeje kumukurikirana bya hafi kandi afite ubufasha bwuzuye bw'ikipe mu gihe cyose ari mu nzira yo gukira. Twizeye ko azagaruka ameze neza yiteguye gukomeza gukorera ikipe n'ubwitange. Iyo ni inkuru ya mbere ubuyobozi bw'ikipe y'ingabo bwamenyeshaga abakunzi b'ikipe. Inkuru ya kabiri bakomeje bavuga ngo icya kabiri APRFC iramenyesha abakunzi bayo ko hari ikibazo cy'imyitwarire kireba umwe mu bakinnyi bayo kiri gukurikiranwa imbere mu ikipe. APRFC iharanira urwego rwo hejuru rw'ubunyamwuga, imyitwarire myiza n'ubunyangamugayo. Hafashwe ingamba zikwiye hakurikijwe amategeko n'indangagaciro by'ikipe. Iki kibazo kiri gukemurirwa mu buryo bw'imbere mu ikipe kandi gifatanywe uburemere bukwiye. Amakuru arambuye kuri izi ngingo zombi azatangazwa igihe gikwiye. Turashimira abakunzi bacu ku cyizere, ubumwe n'ubufasha badahwema kugaragaza. APRFC umurava intsinzi. Chairman wa APRFC Brigadier General Deo Rusangana. Uwo bavuze ni Pierre, bavuga ikibazo bafite cy'uburwayi. Undi ntibamuvuga, bavuga yuko ari umwe mu bakinnyi ba APRFC. Yes, reka nongere mbasuze mbifuriza komeza kugira ibe byiza nizera ko mumeze neza cyane. Arazwi. Yitwa Dauda Yusuf. Ejo twamubonye akora imyitozo mu Ntare. Ngira ngo APR Football Club ikintu cya mbere twashima nuko yabashe gushyira umucyo kuri byinshi bimaze igihe byibazwa. Ngira ngo abakunzi ba equipe abafana bayo bagomba guhabwa nyine amakuru y'ingenzi arebana n'ikipe yabo, kuko abakinnyi barimo baravugwa muri aya matangazo ni abakinnyi b'inkingi ya mwamba mu ikipe ya APR. Ni Pierre umaze imyaka 3 ariwe uyoboye izamu ya APR Football Club. Ni Dauda Yusuf umwe mu mediateri beza, nako ngewe ubundi mwita nimero ya mbere ku bwanjye, ni nimero ya mbere, ni mediateri wa mbere mwiza dufite mu Rwanda. Niri ya Al Hilal twemera mbamona Dauda Yusuf yakinamo, niwe mukinnyi mbona ba pickinga muri 11 ba Al Hilal. Dauda Yusuf yabonamo umwanya cyane. Ni umukinnyi mwiza ukunzwe kubera ko ari umukinnyi w'umuhanga. APR rero ngira ngo aya makuru ko yatanga ni byiza cyane, icyo cya mbere twashima. Ariko icyo navugaho cye gito cyane nuko Intare twamubonye mu Ntare intano amategeko n'amabwiriza bigenga equipe reglement d'ordre intérieur zishingirweho zashingiwe hafatirwa ibihano. Ni ngombwa ko umukinnyi nyine agomba kumenya icyerekezo cya equipe ndetse na discipline igenderaho akabyubaha. Ibi biremewe, ibi ntibyemewe. Biremewe rwose. Buri mukinnyi wakoze amakosa equipe imuha ibihano uko ibyifuza. Icyo nge navuga ni kimwe, ama equipe APR ntigire ngo abakinnyi bateye gutyo niyo yonyine bafite. Ama equipe menshi na professionnel ayagira aba bad boys, abakinnyi bashoboye ko badashobotse. Urwo ni urugero. Abakinnyi babaga bari controversial hirya no hino, ba Pogba ngira ngo ajya kuva muri Man U, n'undi nawe nuko yari yarashyamiranye n'umutoza. Abakinnyi nyine bateye gutyo bagira ibintu byo gusa nkaho bananirana, bajya babaho mu equipe. Ikintu cy'ingenzi gihari ni ukumenya nyine uburyo ubahandoringa. Ariko nanone ngiye cyo ntekereza aho biba bikwiye ko abantu baca inkoni zabo bajye bayika.
gusa Dawudi avuzwe mu bintu byinshi ntabwo ari ubwa mbere muri APR kandi none abivuze aracyakomeje kandi biragana ku mpera z'amasezerano ye ntekereza ko no kuyamwongera bazabirebaho